Ka Christ Tabernacle Church, gadon ya ka jingkot ka Jubilee, ka jingkot ka batikna bha, ka jingkot ka basai bha, ka jingkot bakan long jingker khu ya ka jat ben real, bat nang ne shakmat, haka jing IA ka Jubilee, nganget scam bangin pendap ya ka jingkot ka bakentang. Udan ya ka jingkot ka basai ka batikna bha. Haka jingkot ka bo bleu kot yo weu brio lane ya ka kenhon ka dawa ya ka jingek. Ka jingkot ka ba kenjablay ka dawa ya ka jingek. Ngidon kamban yat ban jam ya ka jingjam jong ka jingek nang ne shakmat. Ini pule bat nga ka por kamtana ka kitab nong bishar. Hakal nong ka ban rio ladapin pule. Ini pulih kalau nong kaban rio yo ka Bible ka keren ka kitab nong bishar. Yo Gideon la de pipet ka khot ka bakhalar. Tiu angel utrai ula pau hau. Bar ulong hau utrai udon ringkat bad me. Me ubrio ubashinrang. Shinrang bensem. Ta ude Gideon. Bar utrai ula pet hau. Barulong kilat hakan ka bor ka jong me. Bat pelat ye ki Israel na ka kti ki Midian. Hatongam shamla pa mga yame. Wang. Ong jambar nga hallelujah. Ong jambar nga hallelujah. Kindon ki kap ki bapim don kamban pet Bible nga kwa bapin ong hallelujah bat kaktien. But ublay upentikna yu Gideon hato ngam shamla pa mga yame. Kabamot bu Gideon umtep. Ya ka jingkot ya ka jingpa ka jong ublay tikna ba. But adina tau Gideon urit mensim. Don jinget. Hato ngam shamla pa mga let what shapting. Namar ba men pelat yaki Israel na kakti jengki Midian. Bat kumta o Gideon ulalet balo de job tiaw yaki Midian tang da laispa kibelajet. Ngadan ban ong yaka Christ Tabernacle Church sakanika sngi ka bamenta hato ngam syam lakot mga yapa. Teng ka artatien. Nidana ka yeng balak kurku ka jong utra ngim kemen haki eki belong materialistic ngim syam kemen hakaspa Henry ublay te ukular ban penman roy yangi ong bat nga hallelujah ong jambar nga hallelujah nga kwa banong nakabenta ki para ki ban beteng ye ka kam bangin sayo ru ye ka jingkren la shibet ya ka Joshua generation lani ka pateng ka bansawan ko abanong pidon ha ki Bible school pidon ki jinghikai na ka social media pidon ka jinghikai na ki shakri ki jongublay na ki magazine hato pimyo hikai na utrai plain kaway pakaway kanong rim yeng mane bat ki jingshna ya ki yeng mane ngidon kat henriu teli ki yeng mane ki bau blay ula ai baru ai hangi haki jingjam jongka jinget balai pimai ka jing tap tika bacham praise the Lord hallelujah ki miracle sudah balai pimwat balai pim dan kamban learn nang ni Paul wang long pi ki nong pertu bot jong hawang Paul Tam sunod manong da. Kidon ki area hagi jingjam juga jingai ngarungan keren seluruh long piki nong pertubot jeng pastor. Ini aman. Kidon ki jingjing yimtip shanungin le. Namar bangiti kana. Yo Gideon wong hatongam shalapa mangayame kabalang yeng. Hatongam shalak hot mangayapa kabalang wang utrai. Lajbat nga tanggi ni ki arngot ngin sot agad por kamanda. Ngile Joshua. Hakal nung kabaningkong. Ini puli.
dekat kebakandai namar bagade kejing kodau lenti ya kejingat lenti juga balang nang ne syakmat kejing kodau lenti dekat kebakandai ke Bible kong hatu ngam syamla hukum ya me taruang hatu kabamod don kababakla ya kita kibalakot la seki ritmen sim kim slur kim ngej tolong ubaklan badu baslur wat tieng lem ne wat kiu namar utrai ublei jong me udon ringkat bat me kat syaba melek ong bat nga haleluya ong jambat nga haleluya ngadakwa aga digesngi ka bamenta bapin dep bau blei uladap pentikna ngan long ringkat bat pa ka balang shano bapanlet nang ne syakamat tau blei jongi skap segibai ke jongu blei tau blei baradina ta andakum tau Joshua ulah hukum ye kirang ba nong sensyar jongu tau pat ba odong ya leng ba kadara hukum yo pat ba ong pen kre ye ke jing bam namar lais ngi pin lek shashiliang kanika Jordan lek ban yo ye ka ri ye ka bau try blei jong piula I happy ba pin yo genti ong bat nga amen Ombat nga haleluya. Uklem bu teng u Joshua. Jod uyeng. Kabalang. Hadin juga nika Jubilee. Yang jod. Ombat nga amen. Yang jod. Nangkong leadership team. Badi ubat lang. Baradin ang tamar senyo yak instruction. Upendap kam. What? Kabamot kadon ka jing bek renti udon ya ka jing IA kumunong yalam bat uyo ya ka cooperation na kita ke trailang baradin Allah hadin lais ngin sa cross ya ka Jordan wang u Joshua bat kilapan kre bat kumta kilakam shiliang ya ka Jordan akil no kabalai ya ka balang Kena kita jeng hot kazong blay, iway, lai iway, tu Joshua ulah kidang step. Bat kilami na shitem, bat kila poisha Jordan mau, bat kikun Israel baro, bat kila isyong shua hangta, kisah ringkang syashiliang. Ong bat nga amen, dang step, ulah yalam ya kakenhuan. Ngakawa banong ifi ka nagapor kamta pet bahaya ka leadership ka jong pi ka yalam ne ong bat nga amen what let start but let shane bat shatai pet ya ka leadership ka bayalam bat hadinan tapa de gile kumno kilayami ka Bible ka ong kilami na shitem kilay po Jordan maubat ki kun Israel bat kilay shong shwa hangta kisaringkang ngakawa banong ifi ka nigasngi kanang gaway ka por ka batyang ba Kapa kam tiang kan lang don tang bakala tiang ni. Kadon ka jing kendu jong ka leadership ki pastor ka jong pi ki kendu shwa ya kan ka Jubilee. Bangi don ya ka jing pliu jingit. Nganong biang ya ka bangong menin. Kata kalong ngatip ha ka do lut jonga. Nganget kan long kumta ki para. Baka kwa kan ka do lut ban kelak ka bamat bat ban bu bek yalade. Takade ka batiang. Ban ngakua ban bu bek yalari. Baradina ta kisah ringkang syashiliang. Kindon ki Jordan ki bakangkot. Kindon ki duriau besar. Henry. Tiu Joshua long hopai ba. Penkentang yalade. Namara syai utrai unle. Ia ki jingpla hapdeng jongpe. Ong bat nga haleluya. Ong jam ong haleluya. Kata dia kekentin ke bapila yo asngau. Hey, Christ Tabernacle Church hakan ika wat ke bamenta. Ben kentang yalade kan ja kiai ki bakrau nang ne syakamat. Ong bat nga amen. Ong bat nga haleluya. Ai ka jing tap ketika bajam. Ben kerpang, ben kentang yalade. Nanget yang aningkong. Bat kumta kan long ya piway. Baru Joshua ula yalam yaki. Step by step u yalam yaki.
Baradi nan taki kam shiliang bagi pok jat jengki lingdok ki barak ya ka senduk kejutang. Ya ka senduk kejutang ki day haki rimyang jong kata kawa Jordan. Ka Jordan ka kat arliang to kan ja kumta bat ka jingyat lendi ka jonge. Bangidon kumni ka ni ka hall. Ngidon kumni ketika malah ka basyapo ka ja namar bakidon ki Jordan ki bela depkat haki snem ki bela letno. Ong bat nga haleluya. Ong jam ong haleluya. Ong jam haleluya. Kila ayang ay kani ka sub team kani ka jingput ia ka turoi ka bakdo lenti ia ka jingyat lenti jong ka Christ Tabernacle Church nang ne syakamat. Sngabar nga. Ngangek kini kijing kodau ladangi pendep yakini. Ladangi pendep yakini. Kijing kodau kan pensngobha yaudra jang kapalang. Ngaken jing ken ba ngatho ikini. Ngatho ladadon urober kabumut ngapendam syua. Ngatho biang nang ta ladam don rober ngatinga tarno ngatho biang dekaway. Hilaban flash yang nevi. Kaway hadin kaway. Besabat sumar yala kekenhun lang brot. Utray ulajan. Sngaba. Tayo di kabaning kong tam. Yaka kenhulang berat kabala dep ay hafi. Besabat sumarbha yala kakenhun lang berat. Utray ulajan. Kinong syarai. Ki ordained ministers. Ki gospel worker. Ki basan. Hadu ki deacon. Ngan sawan gidi-gidi khot kaway hadin kaway. Wat iya kabala jano. Jing kadaw. Ay jakari iya kabala sakma. Kaway kabadon kamban kenjing ken next. Wat pensapret iya kanu kakenhun langbrot. Sumarbha. Pa yakinong tray. Bat sedang yakagam. Hagi jaga syarak. Ngaju yo. San teli. Fightful ministry. Fightful growth of the church. San teli na kamdaginong syarai. Tangkaway na kabentaw pat lang kidekot kibapura juga Christ Tabernacle Church ngabad banga. Tang silain wat makia. Ya ini batlaga kenhun. Itu ya kita kibasyarai ya kemensim kecongpi. Ong bat nga amen. Ong bat nga haleluya. Kipendap ya kani pin yang akmat jung utra jaka balang. Wala da pipendap tang kabaning kong ru. Wow. Ngin sedang na kabaning kong ngin puli gini gini khot. Hakan kapor kam tak kendet. Ngin penlot ya kapor. Lada kam slem ru biang. Ngin ay banga haki Galatia haki Kolosai hakan no kabaning kong agad khot kaba hagad khot kaba arpau pra yu ka Bible ka kren dengan pule ban nga kibig Jubilee ine pule ban nga ka Bible kong kumni wang yau bang yalap yau jisung yalap da ka basneng yau brieu hikai hakata ka jingstad ya ki brieu baro ban yo penyen ya ki ba janai how Christ Jesus. Mano kita kita ba kam ki apostol lagan ka arpau agar khat ka arpau pra sumarbha syapang yalade badi kata ka kenhun hakabau mensim bakhut ula thong yapi kom kinong syarai
Kakenhun kabulatiet da kadorba kasnam kachongom. Kanigadiga kam gabapla. What ia kabala jano? Aga gospel kajong Lukas. Sngodon kam ban puli ka. Hagal nung kabakatsan na yung Bible ka kren. Aga dekot kabasaw. Bat kabanyo. Ini puli ka Bible kong. Unubri na piu badon sispa kilang brod. Bat la daja no kaway na ki. Ubam i no ye ki kandai pau kandai. Let what ye kata kabala ja. Bat aga dekot kabanyo wang. What ye ka. Habanashem ye ka. But ura ye ka hakit terpeng. What habanashem. What ye ka habanashem. Ay jakari ye ka bala sakma. Lukas katsan. Naduga benta ka ba ar jungka arpo arpo lai bad arpo sao. Kanigadi ka por ka buwan payu kun sarong aurea. Sngaw ubala sakma halakaman. Hadin buwan syuk pa. Ukpa up baun kren ulak kner lepa yakikti. Ban kudup yau ai jakare. Hakanong baslong don kibakum kine. Hakaling saudong. Ukner yakikti. Bat ulan no hakarendang gazongu. Udo. Wang man raya ka jangkop kababhatam. Wan raya ka sati. Wang man raya ka sati kasir. Wan raya ka sati. Peniap yu do masih balapin sngai. Kata kadika Jubilee. Hallelujah. The year of the Lord's favor. Kadika snem kabadiang hon kajong utray. Ong bat nga hallelujah. Ong jambat nga hallelujah. But one pensapret ye kano kakenhun lang berat. Abang nga kren ye kakenhun lang berat. Nga penyapir ye kana kakenhun niam. Day na kadagadaw nga ong nga pensyongdor ye ka. Ben pa ben. Ngan penpuli na utray na kikentin kejong utray. What pensapret? Usya amai, Yohanes. Kenrat nila yo yo weibo bek suit aga kerteng kejong me. Tingila adong yo Namar ba yo but lem bat ni. Dau jisulong what adong syu. Na bauta ubam ya persya yangi. Ulang hakaliang kejong e. That's the kingdom of God. Ngideban pendep ye gini kejeng khot. Pa ye ginong threi bat stang ye gam agi jaga syara. Ngatharai nganom ap syu adu bekan rekhuj ke surok sye penursla pasor lumlang nginhap lek penursla badi pasor lumlang. Tang don sibun ki jaga syara. Kapalang kan invest hangta. Hallelujah. Weu balat na kabauban let na kabantad jongi. Ngahang netray kat pa yanga kaniga diga Jubilee ka jongpray hang nun hap unu sembay kaniga snay hang nun hap skweban ngalang biang sejesian yo padlang wat makia yes mau wat makia kaniga jing syarai kalong kabakentang ong bat nga hallelujah. Kita gibi yang saudong mene kim tiplut. Ia kata ke jingkot ke jong ublay yaki. Kim tiplut ia kata ke jangkop ke bau ublay ubu haki. Yes no. Kim tip. Kau apa nong ipi? Ukidian tip. Moses wong lada ka kamat ke jome kamlet lem wat pasu yangi nang ne. Ting-ting bakla. Kadwelija ding kahap slap urang slap uhap rihakram. Bam di nabaka jinglet kajome kadang jngai thane berula bam. Eli jarum tip luri ke program juga peneng.
ubam bat dakal takah kataka bor jaga jingbam upoi shedu chulum jongoblay ulum horeb ban pendep ya ke ministry ke bau bleu shania kidon teng ki jaka ki bangim sngothulot ngakwa ban ong kanika snei kanika dikajing dwai ka bashimet jonga try penyaslo ya kanika per jubilee celebration but ka jubilee ka bashisha ka jome tadi kajing dwai ka banga dwai wat ki Israel ki bakala tarik ki bala plit ya ki kot ki jong ki wei ong kum ne wei ong kum tai Henry ke Jubilee ke Butrayu penbena kandang pendep bat kandang yai pendep baradi nantan lagi puli ke tukal nong ke besar agar khot ke khat kandai umensi Butrayu hanga ban penbena ban proclaim ya kasnem badiang hon kajung utrai ani wow kasnem kabadiang hon msngau kwa rung syata ngekwa palat. Hadin ba kitong ki pastor jongi hangne mangangan de way kitong ki bara aju don la ka bendi ayure ki jat bendi ki baharukam tang ba ki laya syambat ka jabale la pli ki bende hakibal ko anggane ka kitin ka tung play bara dinata kumbangong mene Jisu bami not na Jordan ubaka breng ka play uyat leng baka riklau uyu urat ya usaitan wan pai shan Nazareth ubadap da umensim but u declare kane kadek slim kabadianghon gatung utrai Haka Jubilee un pintamai yaka jinglong samla jongpei pin her sajrong da kitap liang kum kipokni pin mare pinom snow tat pinyad pinom snowluan ong bat nga hallelujah ong jambat nga hallelujah baby maga jing tap kti chodra wrong chikanika snem kabadiang hon kajong utrai